Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi sahabat Ketua MWC Pancalautan dan juga Talulimpoy beserta seluruh Jamiah Nahdlatul Ulama yang sempat hadir, ibu-ibu muslimat beserta seluruh rombongan yang kami hormati, Bapak Camat. Ya, terima kasih Pak sudah memberi kesempatan untuk bersilaturahmi pada siang hari ini. Yang kami muliakan dan kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Waniu Timoreng. Kemudian saya panggil Kakanda Ketua Puskesmas Watasinendreng. Alhamdulillah bersilaturahmi dengan kita pada siang hari ini. Yang kami muliakan juga Akhinal Fadil Al-Mukarram Beruta selaku Mursyid Tarekat Haqqani Kabupaten Sinendreng Gapam beserta seluruh rombongan dan adik-adik Banser, adik-adik mahasiswa PKM. Terima kasih Dinda sudah menghandle acara. Seluruh jajaran panitia sekaligus pengurus masjid Nurul Huda Waniu Timoreng beserta ibu-ibu dan seluruh jamaah sinina tomo-tomo lebih kumanang dan ibu-ibu majelis talim dan insyaallah mamagi-magi nama seki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sitonganna angka tema na tentu ka panitia ta ingin mengambil nilai-nilai spiritual dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia ko isimpulkan ia temawe melo imala pasap-pasang agama ia angkewat dimancaji akatannyang imma giriwan walino makoto parasurumunri sarekom menginamakan apa hangat tarilalanna agama dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan peristiwa na alami Nabi tayanari peristiwa amirajakan na alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dulu usampaikan makada ia ko peristiwa Isra dena Nabi tabawa kurang malami ko peristiwa Isra nasabak namo Nabi Musa ifalalato ko pong Allah Ta'ala itu sampai ke negeri Madian. Dito namit tano lalalangi yang mestinya kalau manusia normal itu disulan na lalangi, tapi Nabi Musa itu hanya setengah malam. Ia to sinarek ko peristiwa Mi'raj angkato Nabi selain Nabi ta yanar itu Nabi Isa. Nasabak ia ko Isra perjalanan malam, ia ko Mi'raj tangga untuk naik, berarti menre ko langi. Na Nabi yaka menre ko langi Nabi Isa itu diangkat ke langit kedua. Jadi langsung Mi'raj tapi dia Isra. Yaitu si Nabi Musa dia Isra tapi tidak Mi'raj. Iya Nabi ta naladuan Isra sekaligus Mi'raj. Tapi yero Nabi ta tamanya okotemay maka da nilai-nilai spiritual riolode na panipameraja Nabi ta
mega masalah na hadapi. Tapi yaro masalah lino. Mate benena Khadijah, wanita yang selama ini mendampingi. Amurena matetong lai boikot ekonominna. Marajingi dena melo temewe kerjasama. Jadi dena berkembang selangnya rawatwe masih sanabita. Iya naro lette inabita mak dakwah lawi taib. Dengan harapan maka dena bita ya ko taib keluarga aku mancaji gubernur. Ya ku idi maka da keluarga aku bupati. Taro nak lokoro mak dakwah. Newai muka roh. Si sanalat tu ko keluarga na bita. Allah dena terima. Lai podangi maka daga memang tugasmu maka da meka mak dakwah. Kada magi nang ka kumadawa nasa yakka ka mancaji nabi. Aga nasa ngamurena ko ro salakka ipo ngal salakka itu ko iko yakka. Tanya bangsa namu wa di mancaji nabi bangsa naku ni. Ede na terima yero. Jadi yero nabi mak dakwah ko taib tidak diterima sehingga dilempari. Yana tu nama sampa mak dara ulunna nabi ta angka maka da silsilina nabi ta nakana lemparan. Tapi denang kana masusah nabi ta maka dami iya deceng ubawangi de minis sangi rumah kada deceng ya mimpai de na tarima pa de sangi makada deceng eci di bawah tau na pasallam wattuna rewa inabita na leppa masau-sau na sabapurui na sandre-sandre o koside to ayu na tako angka ya ropa darae podangi anak gurunna makadang karo tau matakola dak manawita purula dak mana lomu bawangi wairinung. Iya naro bawangi wae nabitta mak bismillah nabitta na paninung taselang apa makin nabitta bismillahirrahmanirrahim na paninung maka daya tahu tania tahu okoy apa dega ga tahu oko kampung baca ya rekomen minum dega ga nasa balero na sangi nasa tahu pule mabela ya na tanay ini maka da tahu pule kenroki maka dayu pole ka Mekkah maka dawi mabila tongat tu maka dayu na uang kalinga angka tabaca angka tabaca nelo taminu maka nabi tayo bismillah ka magi ditanay maka da kinrotosi ki pole di maka da pole ka anainuha maka day nabi tayo angka sila surak ko tu makadaniga nasang Yunus bin Makkah. Nabi Yunus uro. Yunus bin Makkah kan nabi. Tappa makadayo na tahu nabi. Apa dia na mungkin nisangiro nabi na nabi yaro. Ano wana sisa berarti nabi to ya. Napodangi makada berarti nabi ki. Makanya nabi ta iya nabi ka. Boleh ka madawa ko taib tapi natolak masyarakat tappa makadayo iya na tapatama sallam. Iya naro si dia matsada, iya naro hadiah na nabita boleh mak dakwah, pak darat tomi na runtuk na pasal lagi. Itu. Nang kalinga tomi mak bismillah betul na minum. Maka da iya mina baca itu iya tu ko tahu apa berarti iya ro bismillahirrahmanirrahim barakala da sitongan lah. Itu. Iya naro na tama sallang iya ro. Iya miro ci dia na pasal nabita betul na lo mak dakwah ko taib. Iya na masalah na hadapi nabi teh mamulai goyah yolli ko po Allah taala iya na tu nakada iya tu meraja pak bu sitongan na iya tu sampajange ole-ole ni hadiah ni cuma makome matije ko ngatau pole jokah deni tanah ya romah kadaga mupigau iya minakutan ate aga na poleang ya kolawi umrah teh tapamakutan tu aga na pole yano nasa karoma cerek kristal ya itu cila dia nang kanakutana kadakin rokokong elaw masampajang akong musiaray okoro aga mo pigaw de nang kaya itu aga na bawa iya jadi namo nabi makotoro watuna law mameraja nabi ta padahal iya ko aya a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya mana salada.
Jadi aga tujuan Nabi teh palalang linuriyahu min ayatina, untuk ipitang tandra-tandra araja kuasanna pong Allah Ta'ala. Jadi dia nak kena terima sampajang de melomi ipakyas saatinna nabita tentang apa yang dia dakwahkan. Nah sabak sininna Nabi mak dioloe degaga rasai neraka si basuruga. De toga gemi te rupa-rupana tau icalai si bawa rupa-rupana pacalangi. De toga ga tau mite rupa-rupana papinyamang di lalan na suruga. De toga ga tau mite copok na langi sampai ke alam mustawa kecuali nabita. De toga ga tau mite pahalana sampajang si bawa de cenge ko ongka ijama kecuali nabita. Iya nabi yang macurita manam ni. Ito, macurita manam ni. Nabi Musa na curita mi suruga neraka denang kana tama. Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim denang kana tama suruga. Ina na curita mi. Makanya maka di Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Deni ya curitang tapi lai pitang ni. Si salah ku ya curitangi si bai pita di. Ya ku ya curita mi makrote kanjak panwe mau to di ko di mana-mana walala mate magaro. Itu ini makna makanjak suruga i mako ami tu ku curita mi de gaga. Iya permandian ngena ko macurita ita we magalo rekreasi nasang uang kamako itu libayangka di bawah kada magaro. Iya nabita lai pitam mematoi, makanya disebutkan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan lai pitam mematoi. Nai di panangkan dirita neraka di. De panangkan dirita suruga. Namo irasakan na suruga kapa de topa. Maka nabi te suruga na lino de bajang apin na lino ay makalada si sala pina neraka. Iya naro nabita ipitang. Iya na tunah kana nabita. Iya ko yalengi papenyamat te kolino denang kana masusah. Nyamas si mata-mata natakko ipacuru anak liman na kolalan na api neraka cinampa. Napacuru bami mako anak panaka. Tak de mana nyamenge purena rasakan orupan dina. Napa ipacuru cicang ya. Nama kadana bitaya tau mapanga dia. Berzina. Agak je bahasa modernna selingkuh. Iya tau mapanga dia. Arwah ipulo na tau ipacuru okilalan na neraka sekali berbuat. Kita coba-coba nih. Iya. Jadi upasang iya. Iya na tu ampai nabita ina naitamanang iha sehingga dikuatkan batinnya. Maka dawe dena sia-sia palik memat dakwah we. Ipakyasa. Iya tu je kapan napake pajabai sesa di. Biasa naunda camae, naunda kepala desa loko si di onrong nai pita kampungnya mak kedang ke kampung makanja rewa ni meloto ni bangu kampung makoro. Biasa makoro tu. Biasa ke makoro agak jadi studi tiru. Studi tiru. Iya naro. Bayangan na makadang ke kamar aku suruga makoy yo kunaraka mako pacalange. Curitange itu. Ya kung kagaga makanja mi ita kadao makoy nabita di tamanang sehingga degaga tawad dia curi bicaranna panasai pacalanna api neraka panasai papinyaman na suruga kecuali nabita nasabak pura mematuina ceneri suruga ang kamotu nabita masuruga ya dempara mi masu Nabi Adam pamulangi patama suruga dua solangi Nabi Adam niga ibali sila tamamuka. Balay Nabi Adam makada yatya mima ko bisa manre tu gage tapi pole si runtu pong Allah Taala wan dinigare nagan rusunya Nabi Adam. Pak ya pinangkurang pong Allah Taala namo pak cama kung kagaga natya pak bupati natapang katau bici makada natya mima bisa makokona palaban ide na natane pak bupati na jabawa man itu apa makada na pak bupati na ron na pinangkurang iya na pasal loko pajabae. Hati-hati kio ko pak bici-bici ya tu dari lada makasola iya nak kada pula si runtu bos kapoto ku si bawah
Ani gerek cek de anu, wah itu bahaya. Yang kedua agak solagi Nabi Adam, nasu oleh surga. Bayi ni, Siti Hawa. Oh, ya tu bici-bici nama kun raya bayi atau. Iya. Jadi kita jaga itu bayi neta, pak ya tu ko bayi ne mate madarito masusah. Nggih, tapi dia tu kagak makau ko dia kagak. Apalagi ko muslimah deh, insyaallah. Jadi aja tamalanda tongang bicara nama kun raya. Ina tu nak kare guru tak kali sirendrek. Iya ko bicara makun rai timbal lalu. Aja na tappa mo tapari. Iya. Pak Madari tu cik diminta pada tambah ini. Makadami teh manu gere. Sana lete makadai. Maga payanu gere. Tadi ya ko lete si makadani tu tonga gere ayasan. Itu bahayana. Jadi denang kana kurang. Iya naruh pasu Nabi Adam. Iya na tu ampai oko langit pertama Nabi Adam monrong itu. Jadi ro lagi pamulangi Nabi Adam monrokoro. Iya na tu nalo Nabi tasiruntuk nasabak magai laihi burtui atinna. Apa ya ko boleh suruh katanya dempar lokolino masusah memang. Pada mikong kabupaten nanti di raya biasa. Apa di ulu tuh. Iya. Kepala dinas na palo manca di guru biasa. Kagak. Tahu sogi narak bangker loki syarei loki pasak barai iya yo poko camak manca ji bupati jamo talo mitai mariom itu itu menre moy itu iya mi kono itu teh na bahaya mandari masusah betul ngan na mala ada maka dewe iya mimpi waktu nang kagagaku je na law tawe boleh magi je pede na gagaga de naga tau mi pajeling iya tu iya na tu na mandari majalah ada nyawana. Makanya kong katau manu kasih malah ada terperhatikan. Ia nanti ya ampai koma pak botingi upasangi. Aja nataki buah on rapi epi. Iya koma pak botingi. Ia rawi tahun rongnya pak botingang yang makong kakasih asa PAP. Di pasal lo bendreng. Ia ya malah ada unawanawai peko ni kong kakasih. Misalnya pak camak na ya ala dasar. Si tinro isi banggotana si asikolangi desa watu nesde. Na pak camak manci camak alena manci pak galu. Natama nyo ko peste pak camak na ipatama PAP palesnya lena lo bandrek maja kasih nyawana iya ena tamut tamana moro nawana way gare iya makrewe me kalau koro de to na pat si pato kana sabangka jero makana PAP magani na pada tamutah na melomane hargai tamuewe iya jadi ampe makada aku mah pabotingi aja nah dia nak cukup lah ya rupa jaba ekong ka cara-cara besar nang ka PAP supaya dia tak ganggu yupi di koma pabotingi aja nah tapa masabawannya tu losok na tu tenda tah iya aja na to makibo na saba na solangi nyawe iya ro tau de kasih nano meni yoli lokoro mata di palak kajena na satandang roku je iya magani ini na ro na sabari na padahal tamut tamana moe dale mo desa kanaki kami ka pasolona jadi mapati kamaya kapak dongan nami harapkan iya cocok ditahargai sah tau boleh tak tapi aja nani pasalah iya jadi itu ko agama ketakwaan iya pada mi jero mapa boting aja na nama balola dak iya malah ni tenda takar 20 juta na cica mice ngari na itatai iya napasan ni kuwan ni letu subuh ele selesai itatai ni korewengi 20 juta ice ngari bami deto na ite tamutai ro tenda taya se cukup mi pan rasa-rasa to ni lakai lo mala wololo tapulo mata bencong mi nyamangi aja iya kene tataro ya rodita aja nani yang koso ka makoro to malabana tenda biasa-biasa nah napaitaro 20 juta pure mabaine na tatalingi na modalaka ngisi taw miwat di nama deceng iya 20 juta na pake ma modal awat di si taw minawat di madece makade yo pun halane 20 juta maka disoli pake katoni lo ma makeup dega iwa jamanang sisa na pura mapaboting to 5 susah di papena dina na bukan di pasolo na tena sakat di paye si ratu sa busoloran 20 menisa na soloran maga ni ini mato suseleta jadi gare
Jadi mapakai ngamaya, tapi dia to gago ko di. Gago. Iya. Kemudian ia naro nabita sebelum dipalalang ipue dua. Ia ko bahasa tasawuf maka dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air samsam. Ia naro samsam bisai yang ia ko patasawuf ina kada bisai. Maka dami patasawuf samsam ni tu melo ya lapak murah, jadi yalingi kesempatan gisai jantung na nabita. Jadi jantung na nabita dia ni bisa ya pak dia nama carepa. Nah dia agak dosa na nabita. Si pamula mopi na tiup ka pong Allah Taala nuru Muhammad ina tulis si paci na. Dia agak dosa dia kumakadai bisa. Manang kamu asai bisa na rumah paci. Maka dami ia roe samsam meloi ipancaji pak murah. Jadi yalingi kesempatan ipasigesa si bawa jantung na nabita. Apa ia rukurani pasigesa ibawa mipe maloko sumur samsam dia. Jadi ia naro ampai air samsam tu ya konigi kita minungi ina nasori biha namosi kaca minainu tapamaso pada kopure manre. Kemudian yang kedua pak murah nasabak pura mematui sigesa langsung atinna nabita jantungna tanya arona jantungna mematona bita newa sigesa. Nah, ya natu padamu itu hajar aswad pura meatu nabau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene denan kana bau nabita hajar aswad na dia gaga pa jamaah haji melok bau hajar aswad dia gaga gara-gara pura menabau nabita jadi hajar aswad itu dicium karena nabi pernah menciumnya. Dia mulia karena Rasulullah. Ia kene makamu Ibrahim nabau nabita na komana teh makamu Ibrahim mabau. Itu kan nasabau hajar aswad. Tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Angka di kampung waktu na tamai suku aduan itu tamai nasarangi Makkah. Nalai itu batu apa makane. Iya je batu na lo tay na bau sampai 10 ngokor na komana ng ekonomi lo. Ay nay nawi na ti lo kampon na. Tapi dito ka taw lo koro. Melo iko piro lo matawa pa kampon na. Laki buara ni pada Ka'bah na padake ina nakan nailasa te koro. Mak darumpu mana ngalele nang sa colakan. Kan itulah sa cola itu maka kamana te korina buru kemanang. Tako angka manaci di tabib sandro mita inasai anu je iye dosa iye maka manang ka kada engka batu muala mabolong e parewa iya tu batu la saiko iya na demo parewa tu batu dia ga paja malasak we na parewa to ngang we paja kada coco di sana mamusu si 5 talu lebih mamusu dinau si tawe na nalagasi sa ginasa biasi sa ngieto na pacu na bawel lokotasi na pacurui di meto na melabu. Jadi itu hajar aswad kawang. Dia nalabu, tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia naga berani malai. Ina tu akasya ke itu ampai lai buku na sabab pure na wase-wase itawe. Waktu na parang na watay itu wase-wase na cupe na panalaga. Ina tu ampai cupe, ina tu ampai lapay. Makokohe. Itu hajar aswad tu. Na bawi na bita. Tapi nigi bawi hajar aswad san rawe-rawe ko na bawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu. Jadi pasel liman na to po ng Allah Ta'ala. Kolino itu hajar aswad. Ito ampay na bau tahu Makiro. Padamu itu nabita ko malalangi. Natongko ialung ulun na nalaway alung. Di natadong. Di may matonakan na cahaya. Nasa mamakil ito pandita pa hakiki matan nasoy na jagay po ng Allah Ta'ala. Apa yan nasibat tu cahaya na nabita si bawa cahaya na matan nasoy. Hancur matan nasoy. Nasaba nur na matan nasoy. Pulok nur na nabita. Jadi yaro matan nasoy ilaway supaya dia na masolang. Kung masuk inabita. Dilindungi. Tanya nabita mitaw na kan na cahaya. Matan na mi asoy ilindungi aja na masolang. Pak ya si tambo si nur na nabita masolang. Akan hancur matahari. Makilo. Jadi ia naro na pahang ito pandita yaw po kupasarea. Maka da itu laibis saybiatin na nabita. Ya to si ko pahikma de.
maka dai ia komelo kollo siruntuk puang Allah Ta'ala pacingi jolo ia timmu he. Iya aja na nyari saliwang itu ileco malini sakingkir mapalala lala ingat na lala rupana tapi maca repatin nah. De na cocok iya rojo mau pacingi roh. Maka dai disai air samsam. Agi air samsam. Iya rawai samsam sitongan ko di maka dah jenne yana tu nasa jenne teluka makanya ko memang sampajat itu mak jenne jolo. Sara jenne polo pasampajange napa ni ko to mak jenne itu na cicak akatalu. Sunnana asa ko cicak tapi akatalu magai. Angka nabi sai lahiranna, angka nabi sai hakikinna, angka nabi sai rahasiana. Iya na rahasia ya sa jenne teluka. Iya roh hakiki ya naria saat tuhuru, iya roh lahirannya ya na tunai tamata sebagai syariat. Ya dia katalu tuh aja ni balak bau mak jene nama katonan nak ketu sesai mu pulungnya lah bosi kayu ada awe itu iya maka dia tu pandrita iya tu jene besok aku tanang koko patareka maka dah maga ca aga proses si pigo kotomelo husuk masampaja si di mina pasangan na iya na husuk mo ko na oko jenne husuk ko sampajangit iya mikodena makanja ka husukan mo ko jenne de mulai husuk ko sampajangit jadi matandre pangaruna tu jenne ilala sampajang iya nang katau mak jenne mapodong kanan betul kan yang penting marica kalalo gaji na pigaw iya jadi pakanjaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na care pai itu pandrita dulu macam matandra kalena pak mapahang ko gamay yo po nak munri mega mi bacana nama kurang paham. Iya, si salah tuh. Koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bata matandre pahan na nama dodo sikolana si salah. Iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara. Tapi makanja api Jepun. Tapi koto matandre sikolana nama dodo pahan na na komentar di mana tuh gagah. Dia gak ada komentar tapi dia kena jamah. Iya mak itu. Iya bang itu nak kena asyadu tapi dia nolong masam pajak. Iya. Mapangewa maka NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pangewangi letu subuh tapi dia nak nalo masam paja subuh iya makir iya maiga jadi iya naro cara naro to pandita na lengi dalam maka da pekui cara ya gagae supaya ya rojenne na lisari peringerang iya na tu nak kada ya komu bisa lima muat bismillah ko pura ko ma bismillah niaka memang tapacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa napa talisari po baraka limaku tajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakali momoy tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku apa iya timu yang makai ka dosana tapi makuran ni dosana timu yang makoko apa iya pak jalo yang makai ka dosana pak tulia mahape iya siame ka dosana pajay manana tapi pak jalo entah peta-peta iya meta matu irakko itu iya jadi tapacingi timuku pula di dosa-dosa kemudian tapancaji we timuku si mata malam mak untuk maka sibil khuridi puang pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga iya ngak mataku puang tapacingi dosa aku pula sini na dosa-dosa kemudian yang kedua puang tapatuji pakitaku loko numu masih kemudian talingi cahaya pu pakitaku yang kita barakaki ya kulima jaga pancaji lima ku tarime kita catatan amalku matu ku suri monri lima tauku po tapabele pula dosa-dosa iya naro yasam jenne taluka nasaba ilisari pak dong jenne lahirannya wadi batal ya nasige salroni olina lakai baine bedega palape na batal itu sige sakai halakai ta sigande lo masigi sigande gande maka tani natakolat tu tak panagat tagido cilina lakai na atau umaga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa ya tu baine na lakai tanya muhring tania iya tanya muhri tu bainewe apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi haram digauli nanya bainewe nanya sisan natu nakanlah dinikahi dan digauli
Jadi ya tu baini tanya muhrim, makrami hakut tamlik, hak pakai, ditanya hak milik. Iya. Itu aja tersinggung. Iya. Iya. Hak pakai. Iya. Iya, tanya itu hak milik tu. Makanya tu ampai makun raya dia gagah hakna untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Dia gagah hakna. Talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya roane we cica bi makada utalla ko tatap talak itu. Iya makun raya namo akal 50 talak ko. Namo mak galere ko dia jaji. Dia berlaku. Nasaba ini lai hitbah. Mahar jatuh ke wanita. Makiro apa ini yelli? Kayak tu mahar yelli na makun raya. Ini je tu ampai aja tercapai mahar ya tu dibalance imun ripi. Iya tu mahar tadi cara. Na yang itu alina nata. Nama kasempo mahar ko sidra seperangka ala solat. Maka na dong. Sa namo jero seperangka ala solat apa ku salat tu.